Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course ndzi tekela hi project ya Severa Peres Rangana ya 2024 ya Do You Still Remember. Obviously swo nga rhangana nge sali swo boha link wa somehow kwala. Yeah, so ka siku of course ra ti 5 ta September ni fike ni scrolla ka account ya Severa Peres Rangana u fanele scroll fanele kuma hoy ku na great news ku na good news la fa ku boom as you can see fa ku 000 you do you still remember as you can see kwala. So it means do you still remember ita yi kha yi huma hi ti 6 ta September loko se ri ya xa la yi ta yi humile and already ni swi vona ti hints ku yi kona already loko yi search ka Google ya huma ku a yi se za yi publishiwa yo xota ku yi publishiwa but it's already available as you can see loko ni fanele yi tlhela ni swi vona ku yi kona ma yi ta fa yi ku video not available ma already upload ni ku xota ku yi publishiwa. Okay, yo of course ta khe ngeka track list ngome swi ta ku swi ndlisa ku yini ngaze dya nkarhi a hi vete ni pfula hi vona ku famba yini ku sala yini la. Yeah, so fa hi pfula of course on top hi veta hi swi vona ku fikisa loko Peres Rangana mafashini so mafashini of course hi yona title track ya kona veta mi swi vona ku swi va swi tsarisiwe sweswo kwalaho. And then of course nghena hi ku track number 1 ku veta ku rhanga yona mafashini se swo ku hi yona Severa Peres Rangana e track leyi yona yi twa ku yiba yi rhandzaka na yona ni munhu loko a ze vekela track as a title track i track leswaku yi n'wi tsakisaka and yi fambisana na fashion swi clear ya ni vona ka ri stylist na ti-brother yena kwala swi tikomba swi fambisana na swo kwalano. Even though so ku track number 2 va ku Mali featuring Ben Mayengani and Dr. Joy Shelemane swi komba ku lwa Mali so far ndzi za ni vona beef la thusho nge rhangani kwala a nti yi kona so hi ta hi khe hi vona swi ya mahlweni ku teka yini so va ta va hlanganini as a group la of course. Then track number 3 already a hi twi na clip ya Do You Still Remember ta hi tlhe yi faka ka background ka tlhela vo Gegana la this track vo Gegana so ku Gegana of course it's equal to beef vo tsundzuxana swi swi ndlisa swona va tlhela va chingelana kwala ma kona mhaka leyi ku Dr. Joyce Maya i ri menemene mi nga mi swi twini kwala. So sure the track letimbirhi leti hi tona leti hi nga ti expectaku ngopfu because va hlanganini as a GNU kwalano as you can see ku vula ka xonge rhangana. Then track number 4 va n'wi bili yo biha so a hi voni ku na ti-features la however ta tlhe vuya ndzhaku no problem ta tlhe vuya ndzhaku. Then track number 5 va ku Xizambani featuring Soso. So you man Soso Master Team. So based on my research guys, I think Soso ni inside wa Severa Peres Rangana lo nyuwana. Hari sungula no khani n'wi vona ti-projects ta yona ra vumbirhi ra vunharhu ivi ya ra vunharhu manje sweswi. I think inside wa Severa Peres Rangana and no hove khe languta hi tshame swi vona Soso loyi like a kombisiwa ku i mani. So guys, fingers crossed, I believe Soso inside wa Severa Peres Rangana lo nyuwana yena Soso munhu lowa. I'm telling you guys, I'm telling you. And then track number 6, normally track number 6 you expect a beef guys. You expect a beef very Makwanga featuring Dr. Joy Shelemane. Kona ta vuya kahle hi kota ku predict kwala. Track number 7 va ku Madali obvious Madali ku ya loyi love swanda futhi hi tlhe ka hi refer ka nsati wa yona ku fana ngopfu na majinja cake so ra mhaka leyi so Madali you should clear track leyi ta yi fambisana na swa marhandzu leyi va yona mhaka leyi swi komba ku hi yona yi fambisana ka marhandzu ka track list leyi. Then track number 8 valava rhangi featuring Dr. Joy Shelemane you clear le hi tiya to Severa Peres Rangana ti tiveka hi determined and stuff like that so hi langutiseni ku hava remix va yona mhaka leyi. So a hi vuyeni ka beef Master T a hi vuyi ka beef i twini ku nga ku ri yini beef hi ta kota ku va hi swi paluxa after loko hi hlayini ti-credits le hansi so a hi hlayeni ti-credits hi ta kota ku va loko hi fika ku line yin'wana hi kota ku va hi yima laha. Yeah, so ve record company Rangana Music as you can see ku rekhodiwa ka yona then ku publisha mani Rangana Music as you can see so ku rekhodiwa kwini Rangana Studio and Shelemane Studio tlhe ku yiwa le ntsindza le swa ku project yi endliwini ka Severa Peres Rangana yi tlhe yi susiwa yi yisiwa ka le ka Dr. Joy Shelemane.
mixed and mastered by Dr. Joe Shiremani at Shiremani Studio. As you can see, you can mixing and mastering. Guys, kwala tla Dr. Joe Shiremani mixing and mastering. Like a gazelle and won, we call a pizza na yona na kwava. Na won. Is number 1 in the game. Then produced by Omani, Press Rangan, Benny Mayengan, Dr. Joe Shiremani, Nasha, the group as you can see, in overall, the Bobo Poison. All songs composed by Mani Sevara Press Rangan. Handle ka track number man 3. Linga composed by Mani, Benny Mayengan, Dr. Joe Shiremani, and the Press Rangan. Na track number 8. Linga composed by Dr. Joe Shiremani, and Sevara Press Rangan. So look see, so we can say go already track number 8. Look impala beefy ko this project. He roll out the inge very beef track number 8 because Ben Mayengan angako. That's how we need to analyze this matter. Anga kona Ben Mayengan track number 8, so inge very beef. Anga kona Ben Mayengan. By kona makali. Then it's track number 1, 2, 4, and 6. I want to say the 1, 2, 4, and 6. He compares women a little poison. So I know the 1, 2, 4, and 6. Okay, 1, it cannot be beef. 2, it cannot be beef. 4 and 6. So the track lady now is track number 4 and track number 6. So look guys beefy ko na lani. And I expect that either track number 4 or track number 6 because Limpopo Poison iko na as a whole. You need to understand the keyword la. Kuba kuna Limpopo Poison as a whole. Ben Mayengan na eva arko na ntiwa shi tumbetin Mayengan la. Kumbeshon livo mko kuba kuna surprise nyana even towards shonge rangan ko anga shuvunu ko beefy ngai riko. So guys beef loko ri ikona la ile ka track number 4 or track number 6 hela shonga rangana anga ta hundluwa ko kwalano ku Mayengana swi to savage kwala swi nga hlavelela kwala loko ri ikona beef yeah ni vulavula na source ya mina guys phela no tsakisa ta ntavula nje I source ya mina yi nhlamuserini ngudleke yini so ku ve ku cincacinciwa maviti ya ti-track la leswi endlaka swi va difficult ku va hi swi tiva ku beef yi nga yi ri kwini la mayiko ya na mhaka leyiwa so mara track number 4 or track number 6 hi laha u nga na beef la based on my understanding loko ku na Ben Mayengan on same ku person yi nga beef yi ri yoxe ku nga na Ben Ben Mayengan hi xona influence wa beef mayiko ya na mhaka leyi yeah then backing sikundiwe mani Limpopo Poison as you can see kwalano then program and keyboards by mani Press Rangan handle ka track number 3 laha u nga na mani Press Rangan na Hlawusikisi. So Hlawusikisi waba only so Hlawu this time around. Got the keyboards over ka track number 3 this time around. What's happening? I don't know this time around. Reels. Got track number 8 of course. Got keyboards and programming. Na Dr. Joe Shiremani sa Press Rangan. Reels. Then sleeve design by mani Matabes Media Graphics. She blind introduce sa sikuri kahle ni loko mina ngutisa nan mi vone nan cover lelo yi sungula yona she being she blinded the man sa again even mina ngutisa na this track list very shanda maybe ni bias there and randa yellow me mara he blind the yellow nyana this color he blind the brownish I like this type of a color they blind sa again everything sa again yeah, so that one of the Kashomban very oh to compare Press Rangan na shonga Rangan the project abona ta ri business to kid now this time around stava different because it had on it 22 lokora amgeza subscribe banda kumla mtlika subscribe mane ni wina xipopa nxaxo ka competition se xi ta fikela kwala ri kaya so like mi xiphamela mukapu nampundzu na madyambu loko mbuya ntirhweni mi xiphamela vuswa na nyama xi la swo tala I vuswa na nyama ntsena nampundzu mi ku mukapu competition ya swa vusiku ni nga vuyisi kona la se xi le endleleni ni xi wine tolweni I ku a mi nga ri hada xi ta fika kumbe mundzuku nampundzu kumbe na ku ri ya ku peleni nyana xo phameriwa mukapu ntsena nampundzu then na madyambu mi xi phamela vuswa na nyama ntsena a xi dyi tingati ta vanhu a xi lumi vanhu a xi ndli nchumu swo ntsena asana a ni lavi swilo swa wena la ni nge xi teki va la tlhela va tlhela ni lavi swilo swa wena mina va ta ni nyangatsa mpimo madyambu lama a ni xi lavi la ni lava famba ni dyondzisa swilo swa nga tswali meti vanhu va wena a ni xi lavi total hi ku se adirese ni va sendelini ke hi ku ende se ni winini se mani swi tinda swi ndlisa ku yini intokoloxi a ni ti lavi xo ya yini ku xixinene a ni xi lavi la ni nge xi teki ta tshama fonela va nyika hi adirese xi lavi kona la tintokoloxi ta wena mina na ku famba nhlayiwa loyi ta xitandini ka mani swekela swidajani mina na mugaga wo swekela swidajani mina a ni lavi swilo swa wena mina xi xexi vo ku ri munhu we mi lava ngoswiki a ni lavi swilo swa wena mina wa ku chava yini ku tshama na wehe swilo swa wena loko xi dlaya xi ta dlaya wena a ni lavi swilo swa wena mina mi rhandza ngoswiki mina